Khohlwa izinking Sothando Yazi masijabule Jaiba siyamemeza Yazi masijabule Jaiba siyamemeza Sikhohlwa izinking Zomhlaba Sikhohlwa izinking Sothando Shayikukubeke Shayikukubeke sanibona njani na bathe sikhona sithelekile usabusabani Sancho Promotion Show lapho sikhona khona si-interview ama-artists asempumalanga kuphela ama-artists asempumalanga kuphela asifuni umuntu walenye indzawo sifuna bonke basempumalanga bavele nebantu bamabhizinisi bavele only impumalanga njengoba namhlanje singiphethele artist bathi Mr Big Saddam Nangu, sakubona vusela Mr Big Saddam uvusele babukele emakhaya njengoba basibukele. Ula hayi kusile bafethu kusile ngiyavusela umuhle ngiphinde ngivusele Bra Santos lo khuluma la Big Saddam mina bangijwayela kakhulu vele sivele sakamsokwapha kula ngiphuma khona lapha eTulu elangeni ebukhosini baka HR Msokwapha kakhulu bafethi mina ngidube kakhulu indzabeni tekwakha kakhulu umsebenzi wami longikhule ngawo lowo labaningi vela bangathi ngaloko so ize umuntu lophila kwemhlabeni indoda lekakhe mina mfethi ngafuna ukuhlulwa ngasamthinga le ngitayelwe ngiyifumbathe esandleni sami yabona so ngakhetha lokho uthi no ngathi lo nkuva kwehlilo yami ngikuvale ngifuna lo nkuva kwehlilo yami ngikukhiphele ngaphandle labanye bakuvisise wena bra tswele yabona so kunjalo mfethu Big Saddam lo ngicula vela asenginesikhatshana from sengiyadaba ngaba 2 years nyanga so yabona so ngikhethe ukuthi I know awuthi ngisonzele phambi kwenu bafethu ngoba nami ngiyabona social media ndiyayiphusha le ngizawuthi ngifike la kini nami ngivete likhono lami lenkulunkulu wangipha lona yabona ya yesado hey yathi ngithi Saddam akavusele Saddam uyangena ngeshumayela ubala story song ngathi nyanga lekuthi khoyile bona lekuthi iyabona ukuthi ayishlakulika ngimbamba kana ukwathi ukungatholi ukuthi uyakabuya ngibona so yaboya uyangena Saddam uyangena uthi ke Saddam ya asakhi la siyakhuluma sanishafuna no indoda levele ngithanda uthi makuqoqwa nje vela anginamahlo yaboba wena no kusho bona usithatha stage muso wena lokubuleta ibuko wabo kunjalo lona Saddam artist nje lechaya African sound umculo wakhe ujabulisa kakhulu sithena siwulalela nje esinabo Sancho sasho ukuthi no asisembide ngoba lo mculo la ulethile lana uyavakala and ngifuna impumalanga yonke iwathi lo mculo lona ngawe Mr Big Saddam siyawuthanda lo mculo wakho nebantu nje emakhaya basatolalela ngisho usatowuthanda uhlukile and lo mculo lo sona abantu abaningi abavami ukuthi bawende kunjalo hayi ubese ungenta lento ukuthi bese ngithi usabusaba ngani wena bavela awu bawindoza kumele kube ligwala bra wami that's why akufuneki usabe vela ngeke ngisabe uma unako lo unako kuvete indoda yenda njalo bra wami yesana lo muhle umthatha Saddam ngoba phela uyakha ukwakhele yini lekhaya lakho noma kwenda kanjani uyabona konke ngiyakubona lokho konke lokukhulumako kepha uyayibona into loyijabulisa namhla kubo konke lo muntu lesikhuluma ngaye akekho khashane babuka yena sinaye la e-studio kusho kona ukuthi namhla e-studio kumnanzi kakhulu sendoda bathi big ya Big Saddam lo Big Saddam bra wami ene angithi soul lapho nawe uyabona indoda leyo ngekile njalo nje noma bathi bathakafani na Sancho so vele mabathi Big Saddam nami ngivele ngibona ya baqinisile Big Saddam so uma Big Saddam vele kufuna ngifeze lo longosi ayingiphe khona ukuthi ngikuvete vele nje nami ngakhetha lokuthi hayi le African music ufuna ngiyikhiphe ekhiphe ngoba sinike kubona abashaya bomake eshala nguwo lapha eTulu bashaya African music besibona bo Jonas Gwanga ubani yabona manje sinona athi la ekhaya eMpumalanga kufuna kube namunye lona okay ngaba khona labanye etindzaweni mhlambe kwesikhwana kwale eMpumalanga mara nathi la kaMsokwaba ufuna ibe khona lento lo muhle uyabona lejali lesinalo lenamuhla angicala ukulibona la
ngilibone nini angisakhumbuli ukuthi last year ngilibona liya performa kahle angisakhumbuli ukuthi performa kuphi so ngiyalibona le ngaba nalesifiso sokuthi no ngathi one day ngingaba naye ngixoxisane nayo yabo kanti nangilomuntu yabona uNkulunkulu America uyawenda kuhela ba mina la ngibona khona beka Castres yeah umbona empuleni umbona esithezeni awukhileki nje hayi no angisengafiki lapha angisengafiki leliphupho lelo angisengafiki leliphupho lelo brabe mara hayi ethi ngizabe nte kwakha ke into leli inkosi vele ingiphile uNkulunkulu ungiphile vele kahle kahle ngoba ungafika buka la ngakha khona kude labasale emva bathi ngathi konakele bashaya nje nginza ngiyathatha ngene ya bashaya nje ngiyathatha ngene uthi kude la wena njani la ngengakha khona sobabe sobangilanza bathi la konakele ibambe futhi njengoba uthi wena uyathanza kwakha kude labasola khona shothi nala kulomculo njengoba ungene khona shothi kude lo tosola esathi ngicela ujikelele ngoma abantu bajabule befuthi asilalele sidlale le ngoma le sivele into lesikhuluma ngayo sekunjalo hey ya kuyavakala bra Santos music lomnanzi bafowethu emakhala nibukela khona music lomnanzi lophuma la kuSaddam wele lesinaye sibuke yena ke la ya bahlali emakhaya bahlali bakhala ngijabula kakhulu ngifuna isupport yenu ibe khona la ekhaya kuma artists la ekhaya ningajabuliswa ukuthi la ekhaya sikhathi esiningi sibona abantu beqhamuka lenzini kuJozi batofika la basendele babuye bahambe thina la ekhaya dololo so besithanza ukuthi uma velani sibuka nje vele isiphakamise nabe kunene siphakamise nathi kusasa sisho ukuthi hayi Mpumalanga hayi nani ganyiwe ngabe liJozi lodwala sonke sima Africans South Africa sonke ngani akube njalo yesanto lo muhle Saddam yathi active kakhulu lokuthi overpower ngizona thina Saddam kahle lo muntu vele akwasana vele lesondo yakha uyashumayela uyaqula uyayibona lento vele ngiyabothi lesondo kahle no asale livela Mr Saddam eyibuthi into le jabulisa ukuthi lo mculo umnanzi kakhulu nebantu nje ngoba uvasolo umculo wakho umnanzi kakhulu ngiyawuthanda siyawuthanda siyiteam yonke uSabu Santo promotion
show sisho wona ukuthi sikufiselela ukuhle kakhulu ukuthi lo mculo lona uphakame kakhulu and into lesitoyiphusha kakhulu ukuthi sifuna nje njengoba le lona nayiphuma le episode lena base baqala bakubhuka kakhulu bakubhuka kuphi uyatholakala bo Facebook uyatholakala bo kuphi nje ubhuke kanjani nawubhukela ulula kakhulu donke tihlangothi bo Facebook bo WhatsApp bo Instagram, Twitter, TikTok, vele nje yabona yonke lama social media vele sinje mfethu thelekile ngathi kudzala nje dasibona sitrend lapha ku TikTok nathi nje ngalabanye manje vele nje sibe khona kuma TikTok sicakahlekise nje asathanda ukujokesa kancane kube njalo yeah shows yonke lenza utholakala ukuthi Big Saddam yabese bakhona ukuthola Big Saddam yeah but then ma bookings dobe sifakile lapha khona lapha kuyibika khona nyana sina njalo number ayihluphi lula kakhulu 660 8832 okay akayiphinza 060 8832 654 Big Saddam. Okay manje ngoba phela umkhulu Big Saddam usho ukuthi na uhamba lapha na ubone ma security ngoba kasibona security kwela security nje security kwa wena wena njani nabakulapha performa bakugada noma njani uyabona nje ukuthi hey kokubona ukuthi ufika imvutsa phela la ngathi ngilapha kata ma president yeah angisabi usabani vele angisake ingwenya lengitimisele mina ngitshela ukuthi ngimuntu angisusilwane and ngibuka lo mnye umuntu futhi ngimthatha njengami ukuthi lo muntu ungimi so uma umuntu anamakhalasi ake akuleso sikhathi leso simo leso sivela kwelesikhathi leso kumele ngisimele ngangihamba ngiyindoda so angithanda nje ukuthi ngibe complicated kakhulu futhi ngisabasabe abantu kumbe njani free mina ngitholakala kuphi ngiyadlala ngiyangena ngiyaphuma angisimuntu lo vele lo ngibhaqile mina angibhaqi kuyesantu lo muhle asawena okay utshele chief wala Pinari ngathi nesitalo la Pinari asumtshela bhukhe labantu labacula lo mculo lo ngicela umtshele wena bhuti ukuthi chief yena njalo ngoba lo mculo uyawuva lo lona ufuna letinto temasiko tabo chief nguva kahle lo muhle mina phela inhlitiyo yami incane kakhulu ngibese sengindawuthetha ke ngcono wena ubatshele kahle ngendlela yakho mina ngifuna ukuze ngobe bataze bangisabe uyakho ngicela wona ubatshele lo muhle umculo wa Mr Saddam bo chief bonke nje temasiko sicela ukuthi ningawushili nani babita laba ngibo labantu lo mculo lema event enu ema tradition abemnanze kakhulu nje kuyajabulisa la utobona umuntu lo nganga Saddam afika lapha la gidza kwenteke yonke so kumnanze kakhulu la sibona bantu bakhona naMpumalanga badlala lo mculo lo sona so Mr wabethi bazoba nengosi ne Mr Ngosi chief wethu chief Tati chief Msokwaba sicela ukuthi kwenteke njalo ni support abantu bethu labakhona abantu baseMpumalanga niba support njalo nibambide lemiculo lena ihambisana nani kakhulu neart and culture sicela kwenteke njalo ukuthi njani nibite lo mculo mophi lo wema art yabona lo mculo lo is so nice ma African sound umnandi kakhulu Mr Big Saddam ungathi chaza nje bo chief ukuthi bakubide kwawena nje ngoba sibukelele kubo kakhulu abantu abanjalo ngiyajabula kuthiwa lethuba lelo kakhulu athi ngisho mina ukuthi bakhosi angijwayele kakhulu la kaMsokwaba angijwayele kakhulu bo chief HR phela ngasho ukuthi ngibabe kimi ngoba isikhathi lesiningi ngisetandleni take vele ngisetandleni take uyangadi kimi nami ngiyamathi ngijwayele fanele singumntwana walapha ekhaya elangeni naye inkosi iDachi babesicelo uyamathi Big Saddam okay yabona kusibathi ngamagama yama so hey kuchokona ukuthi emabooking atawuba lula nje Mr Big Saddam mina ngimpita ngamister ngoba ngiyamsaba phela unganani so ngimpita ngamister so saphela ngibukeni manje music wakhe umnanzi kakhulu traditional music so yeah music lo mnanzi kakhulu yebo na ushaya wasibhaca lapha sibhaca kakhulu basiva nalesigubhu lapha ngito lebashaka lapha bememeni isikhathi sini yabashaka vele nje mawushali uyeva ukuthi hayi sukuma wonke lapha chief lapha shashibhaca
uyativa na hayi ngiyageleta ya boswathi bataguka ngiyawuva lo mculo ngajabula kakhulu kepha uma bakubita khona ngale boswatini ungamshiyi phela ulomuhle ngoba uyakwathi ukugiya ngazongena yonke le ndzawo ngativale librasantu ngativale ubothi wena asambili sithimusi asambini ngaphandle lisinza bra wami ngengeva abantu labadzala bathi lisinza alikhali lodwa esandleni basinza ngaba mabili hayi ndawuva ukuthi ayikhona lokukhala mara lingaba lodwa lelisinza unyaka uyabinza yabona so mina ngindoda le vele nginikela kubantwini nje ngihleli la kunemajala bayela ngidzinga ukuthi endoda kani la ukupha utholakala ngoba umuntu webantu mina ngithanda ukuphila ngedwa angithandi njengoba ushalo umculo losona phela umculo losona asesithi asipromote ijwala but sesiyasho funa ungazi umqombothi phela akagada lapho akagada phela sothi ngisaya khona njengoba ngim-African yabo ngisaya khona mara kodwa kanye hey ngiyasaba lapha kuleli jibo ngiyasaba mina nje ngishayela khona lolo mina ngufuni mina ngihamba nendo yethu hayi mina wena njengoba ngubona phela la uqolo umculo lo angeke ukuthi ucula kaChief bakhipha umqombothi lapha uthi wena umqombothi no ya phela ngiye lapho ukombe leziwo lapho shit khona ngikhakha ngathi siyakhona uma batasicela bathi sisonzele awuvama kusonzela sekuya ngakhona nemo nje ivulekile bisekuthe saka ngathi kudzala nje udawuva wamemedela bathi khosini wakamsogwa ba sesigijima ke bathi buyani bafana sesiyakhona lapho ke sobona khona ukuthi siyaphakamisa indizimo ngoba vele sikhona la sima Africa vele kufuna silandzele indzabuko yonke lendzawo idona especially kakhulu la ngithi khamba ku Chief so shothi wena kahle bo Chief bangani sekulaba bebangani netinduna tata ukuthi tikhale tisho ukuthi hey ufuneka sibana sithi induna ngicela kubikwa kuyo sebese letinduna leto ngicela funa tshele Chief ukuthi bantu bafuna sibaba basathi kakhulu induna tethu babe emhlanga lapha hayi bophele engadlangadla hayi indoda le hayi namahloni vele nje sothi semkhosi ndora la kamsogwa ba dantshi wonke labakhosi ethu lasina alunge kakhulu abasimangaki makhosi ukuthi nje umuntu nje utholakala uhlala naye la celeni amanye makhosi ayathusa wena ulungene yabona mara la sinawo makhosi la ekhaya shem timvu njengosi alukhosi lobukhona basempumalanga bonke lo mculo lona sicela ukuthi nine kube ngile nibita labantu njengoba nje music wakhe Mr Big Saddam ukhona yatholakala kuma platform yonke lendzawo bavele bathi Big Saddam sebese uyothola njengoba ingoma yakhe lena lihamba phambili lethi bayethe uyakhona ukuthi uyithole ukhosi bonke basempumalanga sithi nibite abantu labenda umculo lohambisana nale lisiko lethu ngandlela lingakhona bangathi abantu abenda thile lihambisana emasiko ethu bathi veta bona baveta thine buntu bethu babese bavaleleka no bangavaleleki labantu belementa ini le masiko ethu ingoma lethambisana nathi ngoba lethi ingoma lethi ngito lethi khombisa thine buthine bethu straight bu African bethu njengoba lathi maswati kakhulu nje so nangala lithi labanye yenza ukuthi lo impumalanga imalanga nje maningi nethi marabona nethi la nekhosi khona ababito labantu babhukwe njenga Big Saddam ukhona umculo wakhe uyathelekile yonke into mina kunale ngifuna ukwathi manga Big Saddam ngoba ngiyeva uyacula kamnandi uyacula akadlali maye into lengifuna kuyihadi ukuthi uBig Saddam uqale nini music wakhe tindzabeni temculo bro wami into le besolo ikhona kwakudzala yabona lento kodwa uyabona simo sayitolo asifana simo sanyanya kuyasheshwa bro wami engondweni besolo kukhona mara titudio vela bekuyinto lesimboka ekujeni yabona so besingakhoni ukuthi singitholakale umuntu lo ngikhipha music kule tati cards yabona mara kwanyana ngithevela mangithola ama opportunity ngibone bangani baduzani labakhona ukusendela music njani ngathi ukuthi lo mnyaka lo mangaphazama wesithathu yangicula kakhulu
bengicula nje ngicula kakhulu lesitsonga yabona ya dikhona nje and sorry kakhulu kusho njalo ngiyahlanganisa ngiyahlanganisa abo Bush Bagrish ya shaya strong ya shaya strong asikhona sitsonga kakhulu sengithi Maswati asishayile eMaswati futhi yangiva nje ngiyasho ukuthi asikhethi lubala la asikhethi lubala sibita onke lamagoma yalomhlaba yabona onke le phansi eMozambique boNyembani kaZulu Natal ndena boSwatini ndena Masotho onke le siba Africa Ay, siyimbumbe wakuneme siyimbumbe wena wakuneme and nami ngifisa ukuthi njengoba kusona le show lena siyendele nini nonke ukuthi lento njani nivele kuvela kwenu kuphakamisa impumalanga kuvela kwakho namuhla ukuphakamisa amasiko ethu ukuthi no lento solo ikhona ngoba abantu abaningi bathi amasiko ayaphelile wathi engene esilungu kakhulu no thina sabelana nesilungu sabelana nemasiko ethu usho bona ukuthi uyasirepresenta wena mntu kumasiko ethu ngiyabonga nawo amasiko ethu njengoba nje ngitawuthi nangibuka ama clip nabakushoot performer lapha lenziwe ngilo umuntu aligada kakhulu ngoba ngiyabona mara nje ngigadile sana ngikade ndenziwe ngifuna ukumbona la into la yathi ngifuna kwena njani futhi ngifuna ukuthi ndawusinaka bathi kunememo kuphi akubitile thotha ngiyekho kuleyo ndzawo leyo thotha sikhani kwathina kubona ndawutshala umuntu wamakamera ngithi ukushuta lenziwe ngokuthi awuthi manga la ngisinto kakhulu mina kakhulu ngisinto njawo lawo uhlangabelana naleyo engadlangayo angisalutho mina mabathi umsebenzi wezinto ngikhona nje inkomo angisaka ngena yahlinza ayahlinza kahle ngiphinde ngakuthi le nkomo phela ungakhohlwa ukuthi utawushaya ifoni uthi mali athi nguli yonke la hey ngiyabona sana ukuthi ufuna phela athi funda yobona ukuthi kana ma Africa sinasiphila ngenyama ngaphandle kwenyama lokunye nje sekuyamana kuyangeta mara sina Africa sibantu benyama no Santo kuhle nasibona abantu bathuthuka so kuhle nasibona impumalanga iphakama kakhulu lobunye njengoba siphethe naye so nakusasa uyathi ukuthi kunabo zibani sikhona asisho ukuthi njengoba kunathi kuphela laba leshow abantu bababukela nalo khona ubukile wabakhona nalo ubukile wabakhona njalo yakubona lento kusho bona ukuthi sesiba invoyini so ngesithuthukisana ngoba kuvela kwakhe so yakubona abantu sebayathi ukuthi kunazibani wena umculo lo so yakubona ubambana kwethu kwempumalanga siba invo leyiwani ngaphandle kokuthi singabambani angeke yini njani amaphupho ethu afeze so njengoba kusona sifisela lokuhle Mr Saddam ukuthi nomculo wakho udume kakhulu bakubhuke futhi onke ama tradition ethu la Mpumalanga enjani abe nathi uyabona Mr Santo never wona lokho enkulu no I know mina lokuningi angeke ngikhona ukukhuluma lo muntu ukhuluma yonke nalento lebhekufuna umbuta uyayibona nje uyakhuluma lokho lesinaye so kuhle kakhulu kuhle lokunangabe sibanabo labantu siba-interviewa live because solo basendela ama-message ko-inbox basendela ama-email abantu bafuna kuta live nami so because of business crisis lencane so besingakhoni lokuthi sikhonele ukuthi sibabide babe khona la yabo so ngiyacishe ngelo yasesingumsini at least secret so kuningi lekusatowendeka mina ngijabule ukuthi namhla sina Big Saddam invoza Mr Saddam ngizaqoqa ufuna ubindulu ukhuluma kakhulu ba nabakhethe le yabona asisho ukuthi ukhuluma ukuthi uyandlu sho ukuthi uyakhona ukuma yabona so kube indvuna kuyafanela kakhulu batoshe ukuthi esiyenduneni ku Big Saddam na chief utawati ukuthi nangifaka Big Saddam angidlalela ngiyabonga kakhulu hayi inkosi yilo yaziwe mfethu uma ngabe ukuthi vele sikhona lesiphiwe leso masifikile uyamukela makufikile uyamukela sina siletani sibantu siyabatsanza kakhulu ukuthi khona ukuphilisa ngeke ukuthi iphilele mfethu awuphilele so uma unebantu ufuna uthanze abantu nawe la kunawo khona ufuna abantu babe khona ngeke ukuthi iphilele ngeke kube yinhle emhlabeni siyabonga kakhulu kimi nonke lenibukela le show siyayithanda support yenu inhle kakhulu
so into lesishoko ukuthi le show lena ingane Mpumalanga yonke ngine niphakamisa thine akusingisi isiphakamayo ngaphandle kwenu kusabanda ukuthi siphakame kakhulu phakama kwethu phakama kwalabanye nemfana yakho lengelanga lohlete ekhaya lapho khona utokhona kwathi ukuthi ngicela kovela la akubhadalwana kuvela la ngisa lama ngasinikwa ndwana ukuthi avele hawu uvela la it's free of charge so ngiyinto lefuneleke le ukuthi njani nivete abantu abeni nathi siphakame njalo ukuthi sitokhona ukuthi siqhubeka nalendo ibe impumelelo ukuthi abantu abayakwazi vela lapha siyakhona ukuthi sesiyatiwa abantu labaningi ukuthi okhona sesenimukisa khona ukuzibhuka so sicela you support yenu ningakhohlwa ukusubscribe lapha ukuthi ku YouTube Usabusabani Santo sikhona lapho ku Facebook usatholakala Usabusabani Santo kunjalo nje konke Instagram Twitter yonke lenzawo sikhona so supporta nje ama local artist ema local nje ukuthi bantu baseMpumalanga basupporte kakhulu phinde babhuke futhi ngaphandle kwenu akwendeki lutho yini nokushiya kuMr Santo ngabonga kuphela hey Mr Saddam hayi ngoba studio befuna ukugitsa khona la Stawugitsa ngawari vela lento seyikhona ufuna sivele ebantwini ngaloko vele ukugitsa mina nginawo lamaningi mfethu lo ngakuzo ngithi ula bafethu nathi uzani bakuboneka aphandle kwenu asisilutho sicela le support yenu bafethu supporteni sabosabane khona la ekhaya kuba beSantosi sabosabane Pixadam lo wala wafowethu into expand company njengoba bisona sisaqala kuyiphusha sibuye siexpandisa ibe ikhulu nesupport yenu kuningi lokwendekako lokho yendeke nemaphupho abantu abeli njengoba ngisho ayofezeka Thembanisile nasihlangene siyisabosabani Santo ushobona ukuthi kuningi lokutako angeke singidisappoint ke lento le isifonine nonke ukuthi nithuthuke eMpumalanga asikhethi kwasani yonke eMpumalanga lento waseMpumalanga inbox Facebook bathi la Mpumalanga kwendeka idlutho akukho lokho la Mpumalanga kuyendeka yonke into ikhona lana noma ufunani kuyendeka yonke into marketing ikhona everything ikhona la siyaphakama okay lo besathu sonto valelisa labafuna kuba e-studio sethu for ma recordings siya recorda lokho uyakubhadalela ukuthi urecorde ku studio sethu siyende yonke le production uyabona lokho yakubhadalela but kuvela kuma camera so it's free of charge ngiloko lefuna ukwathi lokho ukuthi la ufuna kuba kithi e-studio ku recorda ingoma takho sena njani uyasibhadala ukuthi siya recordisa but ukuthi ubethe ko show le show lo is free of charge ukuthi umuntu obhadala akubhadala matata ubhadala lutho siyakwendela konke for free phelele njalo sabonga bafowethu stophuma ngoma ya Saddam yokugcina never grant sithatha kakhulu emakhaya nonke kubasana sabusabane Santo music sikhona sithelekile Big Saddam ula sithi danko Jaiba siyamemeza, vyazma sijabule Jaiba siyamemeza, sikhohlwa izinking Zomhlaba, sikhohlwa izinking Zothando, vyazma sijabule Jaiba siyamemeza